गाइस एपटे देख ओमो को भी ड्रेस मिली व्हाइट कलर मिली यार तो पेंट मिलनी तू कौन पेंटा गोटे देव एपटे सब मो भाई एपटे देख मो भाई ड्रेस खोली ठिया जी मुंडे रुमाल दे देख या समस्त ड्रेस दिया बिका हो सो हे फ्रेंड्स आप स्वागत कर आज ब्लॉग रे आ चलतु गाइस आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा देखु गाइस एपटे आमर जमी कि परी आसिक ए कौन हो छेली छुआ को हाँ हाँ सब तो यही गोटे काम खाली हाँ तू जाऊनु कुआडे जाइथिलु एडिका तू तू सकाळु कुआडे जाइथिलु र ए फोन टाणी हेलु तू कुआडे जाइथिलु सकाळु ईशानी ओई देई कुआडे जाइथिलु एपटे जमी कि परी सहित से खेलु जाई ईशानी ईशानी वे ए अनैलु अना अना ही कहलु ही एपटे देख जमी कि भीम भीम कुआडे जाइथिलु भल एपटे गाइस एपटे आम बड़ झुआ जमी कि बसिक एपट तू एपटे कौन सब खाली माटी उपर बसिक खेलुचु कौन की काम देख गाइस एपटे सब यहीटा को आलू फालू गुड़ा काटी नहीं गुड़ा खेलु हाँ देख पतर फतर काटी कुड़ी आनी बस खेलु बस कौटा एटा कौनटा हाँ तापरे कखारू भजा हाँ चटनी हाँ ये सूर्यमुखी फूल कौटा एटा कौनटा सूर्यमुखी फूल हाँ जान ली एगुड़ा देख गाइस ए रिमोट फिमोट कोड नहीं जाऊँगी पुणी ये आम आई आइला ए देख एपटे भाई जमी आइला जाइला काम को काम सारिक जस्ट आउच देख ये पोईरा कौटा पोई बैगन सब पके हाँ जान ली या ही कहते बहुत चोरी खेल कहीं छोट बेले आम बहुत खेलचु मु कह गले मु बहुत छोट जमी कि मु निजे तो पुओ पिला है मु खेली अष्टम पर्यंत मु निजे कौन कह यार आप मान तो भी जानते कि पिला मानकर बहुत चोरी बहुत चोरी खेल मैंने केते पसंद एपटे देख आम आईसु ए आईसु तू कुआडे जाइलु कुआडे जीवु हाँ देख गाइस एपटे जानते आईसु आम जाइला कौटी माने बिलू जाइला बिलू रे ना यहाँ हूँ आम जमी नुआ घर यहाँ हूँ नुआ घर जमी आम एपट घर भंगा हो से घरटा ए नुआ यापटे देख भाई भी आसी भीतर बही एना घर बाहर देख एना बिलू भी जाऊँ तो गला चलो टी खाईदे जमी कि भात ता सहित आलू भर्ता है चलो देख एपटे आम चंदन बेटा देख साइकिल चलाऊ स्टन आउटा माइले एपटे स्टन आसी एपट स्टन मार देख देख गाइस भल स्टन मार एट मार स्टन एट मार पाखे हाँ भाई भी पलि धान बोई सारे आउची बोईकी बही एपटे आम बेटा स्टोन मारला एपटे दीदी भी पड़ी जाए तू मार था मुझे जाऊँगी साढ़े बोईबी आईटा हूँ आम गाँ ये हूँ आम गाँ मठ यहाँ देख यहाँ हूँ आम मठ चौरा देन यहाँ हूँ आम मठ
ଏଇଟା ଗଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଏପଟରେ ଦେଖ ଏଇଟା ମଠର ମାନେ ଘରଟା, ମାନେ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଆମେ ଯେମିତିକି ବିଲକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏପଟରେ ଦେଖ ଆମ ପରି ହେଇଛି। ଏପଟରେ ଚନ୍ଦନ ପାଇ ଆଇସୁ ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ବିଲୁକୁ। ଚନ୍ଦନ ତୁ କେତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ବିଲୁକୁ? ହେଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଧାନ ଗୋଟେକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏପଟରେ ଆମ ଆଇସୁ ବି ଅଛି। ତୁ ତୁ ଫୋନରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହୁଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଓହୋ। ସେପଟରେ ଦେଖ ଯେମିତିକି ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଉଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପାଇଁ। ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଦିଆହେଉଛି ଦେଖ। ଏପଟରେ ବୁବୁ ଏପଟରେ ସବୁ ମୋ ଭାଇ, ଏପଟେ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଠିଆ ହେଇଛି। ଯିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରୁମାଲ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଉଛି, ବିକା ହେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖ ମୋର ବି ଆଉଟଫିଟ୍ ଦେଖ। ଦେଖ ଏହା ଛୋଟ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହବ ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଏପଟରେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦିଆହେଇଛି। ଏପଟରେ ଦେଖ ଗାଇସ୍, ଏପଟେ ଦେଖ ଓମୋକୁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଛି ଆଉ ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମିଳିଛି। ତତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମିଳିନି, ତୁ କହୁନୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଦେବୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖ ଏଥିରେ କେତେ ମାନେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ସୁବାସ ଭାଇ, ଏପଟରେ ଯେମିତିକି ପପୁନ ନନା, ତା ସହିତ ଏପଟରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଭାଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳା ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଡ୍ରେସ୍ ପେନ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଏକ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତିକି କଲର୍ ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି, ନର୍ମାଲ ସା ଯେମିତି 57, 58 ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ସା ଦିଆହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ସାରି ଆସିକି ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରକୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯିବାର। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖ ଖାତା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାରିକି ଆସିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପହଞ୍ଚାচ্ଛି। ଆଉ ଏ ଦେଖ ଏପଟରେ ମାନେ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆଉ ଏପଟରେ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍। ଦେନ୍ ଏପଟରେ ମୋ ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚାଲ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା, କାରଣ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଆସିଲାଣି 5ଟା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ୟାର। ଭାଇ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଖେଳି ହେବନି କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏପଟରେ ଦିଦି ଏମିତିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଅଣ୍ଡା ପନିର କରୁଛି। ତା ସହିତ କଟାକଟି କରିକି ରଖିଛି ଯେମିତିକି ଏଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୱାଓ ଆଜି ପୁରା ଖାଇବାରେ ପୁରା ଜମିବ ନା। ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ପନିର। ୱାଓ ଏପଟରେ ଦେଖ ଦିଦି, ୱାଓ ଭେରି ନାଇସ୍। ଦେଖ ରେ ୟାର ଦେଖ ଏପଟରେ ଯେମିତି ମାମା ଦେଇ ତାର ବସିଛି। ମୁହଁ ହବ ଆହା ଦେଖୁଛି। ଦେଖ ଏପଟରେ ଦିଦି, ଏପଟରେ ମାମା ଦେଇ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦାଦା ଏଠି ବଇଛି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଏଠି ଶୋଇବାକୁ ଗଲାନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସି ଟାଟା ବାବା।